Dit is met diepe dankbaarheid, waarby ons menslike begrip en ons woordeskat ontbreek, om werklik ons dankbaarheid aan U te kan bewys en te kan uit. Dat U Uself kom gee het, as die lamoffer om die sonde van die wêreld weg te haal. You became the perfect sacrificial lamb, and you took the sin of the world upon yourself, and you ransomed us all from our obligation towards sin. And you set us free from the bondage of sin and the curse of disobedience. And you reconciled us with the Father. Here, ek wil vanaand bid dat U ook hierdie geleentheid aan ons Uself sal openbaar en bekend maak. Amen. Aan die grootheid van wie God werklik is. En dit wat deur Jesus verlag was, toe hy in die graf was. Ek dank U vanaand vir hierdie onfeilbare woord. Amen. Dit wat U aan ons geopenbaar het, van Uself, die diepte van die woord wat ons in ons menslike begrip nooit tot volle begrip sal kan verstaan. But it's only a portion of who God really is. Therefore, I pray, Father God, through the Holy Spirit, and the revelation of your word, that you will reveal something to us tonight that will change our minds and change our hearts forever, with the understanding of the power of the Creator. Amen. And the power of your resurrection. Father, I want to pray, bless us in abundance according to the riches of your word. In Jesus' name. Amen. Die boodskap uit die graf. It is interesting that we mention in our lives about the 4 Gospels. Now the word gospel means good news. Ons praat van die 4 evangelies. Maar ek kom vanaand aan U voorhou 'n ander evangelie. Nou ek weet die woord van die Here sê, Nico, al kom daar 'n engel uit die hemel wat 'n ander evangelie verkondig as dit wat ek verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Ek gaan nie 'n ander evangelie verkondig nie. Ek gaan nie 'n ander deel van die evangelie gee. But I want to bring you good news in that concept. You see, when it says a different gospel, it's talking about anything else that is in contradiction with salvation through any other way. That's what it means. Want daar is geen ander manier tot saligheid behalwe deur Jesus Christus. Amen. Dis wat ek bedoel daarmee. But this gospel I'm going to bring you tonight is power, is deep in understanding, and it's revelation in a supernatural way. En ek gaan 'n paar goed noem en ek sê nou vir Isaac buite. Ons moet eintlik hier opstap, Nico. Ja. En ons moet vir hy ons gaan sê, hoor, kom sluit gou by ons aan net vir 'n uur. Want weet jy, dit laat my dink aan
die gasheer nooi mense uit na die troue toe en elkeen het 'n verskoning en toe sy gaan al die ouens in die strate. So ek wonder ons nie dat ons moet gaan haal dat ons die kerk vol maak. Okay, hulle gaan net hulle pap sal bring, maar dis alright. Die evangelie vanuit die graf. The message from with other side the grave. En weet jy, ons kyk baie keer na Paasfees en ons kyk na Goeie Vrydag en dan hoor ons van Sondag, die opstanding. That's it. Amen. But what happened in between? We vaguely, in my 50 years serving God, the only time I ever hear from the grave is when I'm preaching. Unfortunately. Ek sê nie ek is die enigste wat daaroor preek, asseblief is wat ek sê nie. Maar die enigste wat ek het gehoor het, is dit wat ek gebring het. Nou broer en suster, ek wil dit herhaal en ek het dit in hierdie week al 2 keer gesê en ek wil dit vanaand weer sê. 1 Corinthians 1 verse 18 says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who have been saved, it's the power of God." Hierdie sluit absoluut aan by die kruisiging. Die Via Dolorosa is afgehandel. Jesus is op Golgotha gekruisig. Hy het die 7 kruiswoorde geuiter. Ongelukkig kan u nou dit nie hoor nie, want jy weet ons moes die dienste beperk. En ek het vir Nico gesê en ek het vir die bestuur gesê, dis vir my 'n geweldige frustrasie. Because Raymond to bring everything that took place into 4 services is impossible. Julle was nou al hier toe ons 7-8 dienste gehad. Want die 7 kruisigingswoorde is net so belangrik. Want dit gee begrip na aanleiding van dit wat kom. Maar ons kan nie daarby stil staan nie. But our focus tonight is going to go beyond the normal understanding of Easter. It's going to reveal something to you what Jesus did in the grave, in the tomb. En ek gaan 'n paar aanhalinge al uit die oorspronklike Aramees, net om u begrip te gee oor dit wat gesê en bedoel is daarby. However, something I have to emphasize about the grave experience. We understand that when Jesus was walking to Calvary, that he was walking and he was still filled with the Holy Spirit. Amen? Okay, julle hear dit so. So he was walking there, bearing the cross as the Son of God and the Son of Man. Amen. Dual purpose. They crucified him as Jesus Christ, Son of God, Son of Man. And everything took place. But he still had the Holy Spirit upon him. He was still in his immortal state. And when it was finished, and he called out, "It is finished." Kan julle onthou van verlede gister? Dit dan is taai. Toe hy diep woorde uitroep, dit is volbring. Sê Lukas dit baie duidelik. And he gave up the Spirit. So he gave up the Holy Spirit. That means he gave up his identity as the Son of God. Amen. And he died as the son of Joseph and Mary. Because he had to die as man, because man had caused the sin. He could not die as the Son of God, because God's Son did not, or God did not commit any sin. Amen. With respect.
So when he died, he was Jesus without the Spirit. Hier kom die ding. Hy betree die doderyk as Jesus in sy kapasiteit van seun van Josef en Maria as mens, maar sonder sonde. You see, they had to acknowledge him as servant, as a prophet, as priest, who came to take the sin of the world away for salvation unto many. Because he says, many are called, but few are chosen. En hier gebeur iets. Nie dit, hou dit net in gedagte. So hier in die doderyk is dit Jesus wat homself tentoonstel. As jy met my. Jy hoef nou nie dit te probeer verwerk nie, just take it. As jy nie met my saamstem nie, of om meer inligting nie, kom sien my na die diens. Daar is 'n pot koffie hier, ons gaan jou rook. Okay. Die eerste dag, omdat in 3 dae verteenwoordig 3 gebeurtenisse. Die skepping 6 dae, 6 gebeurtenisse. So when the Bible speaks about a day, it's also an action or a happening that's taking place. So in 3 dae het 3 dinge gebeur. En ek wonder of jy al daaraan gelet het. En ons lees hy was 3 dae in die graf. En ons, we carry on reading. But have we ever stopped to pause and consider what happened in these 3 days? Nou, dit is interessant dat die Bybel sê dat Lazarus was hoe lang dood? 4 dae. Ek dink jy moet my net vinnig hier om aan jy iets te verduidelik. Hoekom Lazarus 4 dae moes dood wees? Het jy al gehoor mense sê, die Here het vertoef vir 4 dae en voor hy sê met strong time en al die goed. Daar was 'n rede hoekom Jesus 4 dae gewag het. It was cultural belief that after 3 days, your spirit can return to your body and you can stand up. But after the 3rd day, this is what they believe. The spirit can't return to the body anymore. So only after the 4th day, they declared the person dead. Like a rover. Dead all over. Ek het al vir u verduidelik, this is where the story comes from, Saved by the Bell. Can you remember? Kan julle onthou? Kan julle onthou? Klink, 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 klink. Die klank van aan die kant die graf. But they believed that after 3 days, this person can still be resurrected. But after the 4th day, can't happen. Daarom het Jesus blaatant vir hulle gesê, Lazarus is dood. Maar daar was 3 dae wat verloop het. Want daar was 3 gebeurtenisse wat moes afgehandel word. Het jy dit met my so ver? So these 3 experiences had to be concluded to fulfill his purpose. Amen. If it was not done, his purpose was not fulfilled. And this is something you can remember for the rest of your life. Is it going to change my perception of salvation? I hope so. Is it going to add value to understanding the Bible? Definitely. Dag 1. Verkondig aan die regverdige dooies, hy is die Messias. Met ander woorde, hy het vir hulle gaan preek. Hy het vir hulle homself gaan verkondig en toon dat hy wel die Messias was. Jy gaan sien vanaand. Matthew 12 verse 40 says the following. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die woord hier vir in die hart van die aarde in Hebreëus is Shivaya.
Aramees is Shiva, which means she will. Dis die gevangenskap van die wat gevange was en vasgehou was, wat gehoorsaam was aan die wet. Gehoorsaam aan God se beginsels. En gedoen is wat reg is ooreenkomstig die verwagting van God. Maar onthou net, daar was geen regverdigmaking daarin nie. They were deemed righteous because of obedience, as Abraham was deemed righteous because of his obedience. But they were not righteous. They were considered righteous. Daarom het hulle na 'n houplek toe gegaan. Vir ons in ons Bybel, en ons lees dit net in Lukas, was dit die paradys. So hierdie gedeelte is die afdeling van die regverdige dooies. Okay, dis seker die ander helfte van die kerk. Julle kan my net maak wat julle. Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 8. Ons het 'n perception, we got some perception of certain scriptures in the Bible. Am I right? We read it, we even quote it, but then it's not what is intended. Amen? Come on. We grew up with a religious doctrine, and then we don't understand what the rest means. Ek gaan vanaand iets sê. En dankie vir die gebed in die begin, wat sê, die Here gaan seker goed vir ons oopmaak. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem in Sheol, julle met my, en gawes aan die mense gegee. Aan watte mense? Aan watte mense? Dan sê dit lees, aan die gevangenisse. So wie was die eerste ouens wat profete was? Die dooies. Who was the first prophets? The people in paradise. They were the first evangelists. Kan jy nou dink, want hy sê, hy het die gevangenes gevange geneem, en hy het gawes aan hulle gegee, en hy gaan nou vir jy wys, hulle het opgestaan, hulle is terug dorp toe. Kan jy nou dink, ons begrawe vir oom Jannie vandag? Wie bury oom Jannie? Jy nou is oom Jannie. Jy wat ons julle bly. Jesus, ek hoop nie dat vir oom Jannie wat ons julle bly. Dan is ek nou môre in die moeilikheid. Newspaper headlines. Jy begrawe oom Jannie vandag. Oor 'n week kan stap hy hier by jou huis in. I'm here to prophesy. Ek dink ons begrawe julle. But why did God send dead people? Why did he send them from other side of the grave? Because you see, they were the first people, besides the robber on the cross, who understood the Messiah had died. They were the first, because what is the good news of the Bible? Jesus died for our sins and he was raised up again. He's on the word. So hierdie ouens, hulle is opgewek, hulle is gawes gegee, maar nou ydel hulle daar in die graf. Hulle is lus om hierdie ding te gaan doen. Want hulle het 'n boodskap gekry van die profeseë wat hulle gehoor het van. You see, they heard of Christ. They heard of the Messiah. They heard of someone that's going to come and set the people free. Now Jesus arrives in paradise. He kom hy, en hy sê vir hulle, het julle gehoor? Tyd vir skinderparty. Ek gaan vir julle vertel, julle het ons gehoor van Jesus. Raai wat? I don't even think he had to say who he was. They knew, this is my perception, they knew when he walked in that this is the Son of God. This is the Messiah. Because you see, he had an aura about himself. He had a presence about himself. He had authority over himself. And when he walked in, even the dead knew this is the Messiah who the prophets had prophesied about. This is the king that they were talking about that will come set us free. This is the one that everyone was talking about. This is the one whose reputation preceded him. This is the one that healed the blind. This is the one that opened the ears of the deaf. This is the one who raised the dead. When he walked in,
They knew that their life would be changed forever. Yes. Even paradise knew who he was. Hy sê, wat? Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit alles, dat hy eers ook neergetaal het, in die onderste deel van die aarde. The English says the phrase he ascended is meaningful, only because he had first descended from heaven to this lowly earth. And he who descended to the earth is very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the entire universe. It is he who selected some as his ambassadors, some to be spokesperson, some to be preachers of the healing message, some to care for the ministers to his children, and some to educate and instruct. Who better to tell somebody of what happened in the grave than somebody coming from there? Amen. Does that mean? I bedoel, verkeerd sê ons vir iemand, I know what you feel. Ek weet wat hy voel. As ek nie 'n vrou aan die dood afgegee het, weet ek nie hoe dit voel nie. En ek sê dit onder die bloed. As ek nie weet wat dit is om 'n kind te verloor nie, kan ek nie sê ek weet hoe jy voel nie. Ek kan sê ek sympathiseer met jou. But I can't say I know what you feel. Can't. Because I haven't had the experience. But these people, they experience the Messiah. The Messiah who walked in. Ek dink hy het ingestap. En hy het so gekyk en hy het gesien. David, guess what? Hy sê, I know who you are. Hy hoef nie vir homself aan by David bekend te stel nie, maar David het ook geken. Maar David het hom nie geken as verlosser nie. Amen. David het geweet, daar gaan 'n verlosser kom. Weet jy wie, dink ek, het die grootste skok gekry? Jesaja. Maar hy was nie daar nie. Amen. Where was Isaiah? Where's Isaiah? Wie het Isaiah opgevolg? Elisa. Wat het Elisa gekry? Dubbel die van Elia se salwing. Waarheen is Jesaja opgeneem? Is Jesaja? Elia, dink aan Elia, excuse my. Jesaja was daar. Elia was nie daar. My grond verskoning vir my. Maar kyk wat gebeur. Ek kan nou vir my sê, how do you know that these people went into town? Let's go to Matthew 27 verse 52. Let me nou hierdie goed sien. Ek wil u vra, please bear with us, it will be on YouTube by Tuesday, Wednesday, so al die boodskappe op YouTube wees. Gee ons net kans om dit alles by mekaar te kry. Ons probeer dit maar elke aand sin afsonderlik opsit. Ok, dit gaan beter wees vir jy om dit te kry en te soek, want dit is altyd daar. Matthew 27:52. Daar is die Afrikaans lees en dan die Engels. En die grafte het opgegaan en baie liggame van die ontslapende heiliges het opgestaan. Wie is hierdie ouens? Elies? Die profete, die mense wat gawes gekry het. Can you start seeing it now? Sien wat ek sê nie, it's there. En na sy opstanding, so hier staan hierdie ouens, hulle het opgestaan. Hier kom Jesus, hy kom met die ouens dag 1, en hy sê, alright, julle ouens, I'm the Messiah. Hy excited, en die anoint him as prophet, en apostle, en al die goed. And they raised up from the dead, maar nou staan hulle binne in die graf, soos die ou volks, jy al gehoor hoe uit hulle volk, wie sê, ek sal nooit vergeet nie, hy is nou ons in karma,
Gerrit, en hy weet hoe om kar 'n bietjie vinniger te maak. En jare gelede, toe ek bediening toe wil gaan en ek het werk, het ek ook maar, daai tyd was dit net, as jy 'n tang het en jy kan blou drank in jy engine hoor. En ek het engines ingebou en ek het al hierdie goed gedoen. En 'n ou kom na my en hy sê vir my, afkar 'n Cortina V6 3 liter. So mos die 3 liter Cortina, 2 liter Coke en 'n liter brandewyn. En hierdie ou sê vir my, but I want to make it faster. What can I do? Maar as jy van daai slim ouens, jy weet mos, ek ken 'n ou. Jy ken ook baie mense dit doen. Ken hom. Hy sê, what can I do to make the car faster? Ek sê, simple. Just cut the plug wire short. I said, what do you mean? I said, if it's shorter, the spark gets in quicker. People are gullible. I said, serious? I said, draai. Daai tyd kon jy nog die suppressors afdraai en opdraai, kan jy onthou? Hy kom terug na my en hy sê vir my, yes man, het werk hoor. Ek sê, serious? Hy sê, just knows I can't. Knows I can't go for that. Ek sê, nee, is reg my broer. I'm happy for you. Hy dink ek is die smartste ou om die son. Ek is seker hy het gesterwe met die deze karre van die kort en plat draad. Nou verstaan ek, hoekom mense sê, ek is kort van draad. Nee, want jy vind jou vinniger op. Kijk wat sê hy. En na sy opstaan, het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Snap what I'm saying? It's the word. The graves broke open and many of God's people who had died were raised to life. They left the graves, and after Jesus rose from death, they went into the holy city where many people saw. Jy sien wat gebeur hier. Hier verkondig die Here sy aankoms. Hulle ervaar hom, Jesaja, Dawid, Moses, al hierdie godsmanne, wat reg gedoen het in die oë van die Here. En weet jy wat doen hy? Hy vat hulle, bring hulle in die teenwoordigheid van die Vader, maak die paradys leeg, en hy gee aan seker van hulle die gawes. So weet vandag, liewe broer en suster, Church of Christ, the paradise is empty. There's no holding place. Mense wat jare die Here dien, glo nog steeds, daar's 'n wagplek. As ek nou sterwe, and I had a relationship with God, and I am part of the kingdom of God, poof, hemel toe. Jy kry 'n groter amen as mense vra jy is bly jy is hier. Nico, as julle nie bly julle gaan hemel toe nie, nou laat ek bietjie hoor, as julle bly julle gaan hemel toe. Praise die Here. The second day, that's the end of the first day. Hierdie ouens nou idle hulle hoor, they're waiting. And they want something to happen, because they know they've got a message of the gospel that will change people's lives forever. The second day, young Christ comes, Jesus comes, not Christ, Jesus. And he reveals himself to the unrighteous dead. He didn't preach to them, he revealed himself. Because the scripture of God is true to every single man that ever walked the planet and the face of the earth. 1 Petrus 3 vers 19 sê, in wie hy ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Hulle gebruik die woord gepreek, maar dit is eintlik uit homself gaan toon. En eerstyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dag van Noag, onderwyl die ark gereed was, waarin veilig, dit is 8, siele deur water heen gered is. Kom ek verduidelik gou wat dit beteken. Mense sê, ja, maar is net die ou voor Noag. Hy gebruik dit as beeldspraak. Omdat hulle nie geluister het na die evangelie. Hier is die tragedie.
And when I was preparing in the week, something came to my mind. Ek het nou al met honderde mense gepraat. Eintlik wil ek sê duisende. Nie honderde nie, duisende. Want ons het in 10 jaar oor die 10,000 mense deur hierdie kerk met begrafnisse. Kan jy glo, Martie? Oor die 10,000. I think there hasn't been so many people in this church ever before. With all respect to my predecessors, please. Dis God gebruik ons op 'n ander manier. So daar's baie wat hier gekom het wat die evangelie gehoor het. Baie. So there's no one with excuses that's been through here. However, this is our challenge. Because sometimes you share with someone at your work still here, and you don't see the change. And we get despondent because we don't see people's lives changing. It doesn't mean God's not working with them. Maybe one day, not maybe in your time, but somewhere along the line, those people change their lives and they give their hearts to God. We don't know. But the sad thing is, Noah preached for 120 years and not one soul was saved. Not one. Can you imagine how despondent he was? Want hy het vir hulle gesê, julle moet julle bekeer, hier kom water. En hulle het hom gelag. Hy het 'n boot gebou en hulle het gewonder, wat se ding is dit? En wanneer ons baie keer 'n ark van God bou, dan sê mense, wat se ding is dit? And people are criticizing. People are laughing. People are mocking because we're doing something that God instructed us. En ek wil vanaand vir u sê, if God tells you to build an ark, metafoor, ek het nou nie gegaan jou by 'n ark gaan bou nie. Alright, volgende week is die hout weg. Don't build an ark in your yard. But if God gives you an instruction to build an ark in the spiritual dimension, build it. It doesn't matter how silly it sounds. It doesn't matter how impossible it sounds. I mean, just Noah. Was he a shipbuilder? No. Hy het nie 'n klou gehad, hy het nie eens geweet wat is 'n ark nie. Ek dink die gesprek tussen hom en God het so gaan, my idee nou nie, ek het dit dramatize. Is dit okay? Ek hou van dramatisering. Hy moes seker gesê het, die Here het hom sê, Noah, yes Lord. Hy sê, I want you to build me an ark. Lord, what's an ark? Hey, ark, kyk. Ark. Okay, dis nou seker in Hebreëus gewees, ek weet nie. Hey, ark, kyk. He says, it's an ark. What is an ark? He says, it's a type of boat. He says, what's a boat? That's a type of ship. What is a ship? Because it never rained on earth. Ever. So die ou het nie geweet hoe lyk 'n boot nie. Hy het nie geweet wat is 'n skip nie. Hy het nie goed nie geweet nie. En die Here sê van bou. En ek dink toe die Here nou mooi verduidelik het, kom ek teken vir jou 'n prentjie Noag. En hy wys hom nou daar in sy gees, dis ook hoe lyk 'n ark. And God gives him instruction. It must be so big, or so wide. Dit lyk amper soos 'n cruise ship. Who's been on a cruise ship? You see, he has prepared meals for the animals for 150 days. So there must be a dining room. And there must be a lounge. And there must be a place for cappuccinos. Huh? I'm dramatizing, please, asseblief nou om jou ek probeer dit nou net vir jou interessant maak. En Here gee hom instruksies. En nou sê Noag seker vir die Here, great, I've got all this now. Wie gaan my help? Sê nee, jy het ons 3 seuns. Laat hulle 'n bietjie werk. Laat ons 'n paar eelt op hulle hande kry. Was hulle skipbouers? Nee. Dink jy dit was net die 4 mans wat gebou het? There had to be a divine impartation. There had to be. Because to build that size ship with 4 people and the limited tools they had, without God's help, they would have never done it. So when God tells you, listen to the message, to build an ark, and God is going to help you, you can build an ark.
Don't ask how. Don't ask why. Just build die ark. Moenie worry hoe dit gedoen moet word nie. Moenie worry hoe nie en ek het gaan doen nie. En dit wat ek geleer het, ek sê, Here, ek weet nie wat ek gaan doen. Ek weet nie waar jy nie. Die Here het gesê, bou die ark. Just build the ark. I will instruct you as we go along. En weet jy wat gebeur? Hier kom hulle. En hulle kom en die Here preek vir hulle. En hy vertel hulle van wie hy was. En die wat nie wou hoor nie. To say, you remember the time of Noah, when Noah preached, and you mocked him, and you laughed at him, and you scolded him. Martin, Here gaan ook sê, onthou julle vir Martin van Rooibosstraat, die tannie met die wit hare, sy mic verspar. Daai tannie, onthou julle daai tannie. Sy het hoeveel keer vir julle gesê, kom kerk toe. I'm using his example. Ek hoop nie sê so. Ek glo sy. En jy het maar jy gesê, I'll be there, you didn't turn up. You committed, and then you lied. Hoeveel mense het julle al genooi? En hy sê, no, I say, I'll be there. And then I just don't turn up. And then they avoid you. And then your friends will get smaller and smaller. And before you know it, you've got no friends. None whatsoever. Want hulle is te bang jy sê jy moet kerk toe kom. Virgil, hulle is te bang jy nooi hulle kerk toe. Of nooi hulle nog nie? Jy nooi, ek glo so. Ek glo so. Hy sê vir my, sy hier is net so kom. Jy moet bietjie kwaad word vir hulle. Sê, hey, het julle gesien? Julle moet nie my kwaad maak. And you know what? Hy het nie verantwoordelikheid teenoor jou. If he's committed to, he's going to answer to God. En ek sê dit net vir u dat u moet skep. It's not our responsibility after they've committed to it to get in here. If they committed and they don't come, they're going to answer to God, not to you. Amen. So don't stop inviting people. Don't stop bringing people to church. It's not for you to save them. It's for you to plant the seed. It's for God to save them. En weet jy wat gebeur? Hy kom daar en hy praat met hierdie. En weet jy wat sê? Ag Here, dis nou, ek dramatiseer weer. Maar ons het nie gedink is werklik nie. En weet jy wat haal die Here aan? Dis nou my opinie. Ek dink die Here het na hulle toe gegaan, Jack, and he must have said to them, Philippians 2 verse 10, that in the name of Jesus, listen to this, not Christ, in the name of Jesus, every knee may bow, of heavenlies and earthlies, and what are under the earth, and every tongue may confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. You see, every knee shall bow, every tongue will confess, even the unrighteous dead in hell. They were in hell, Hades. They were there, and you know what they were saying? He is the Son of God. He is the Messiah. Because you see, when Jesus walks in, everybody knows He is Jesus. They know who He is. His life testified of who He is. His words testify of who He is. His power testifies of who He is. And I want to say to you tonight, let your words testify of who you are. Let your authority that you bear in your body possess and you have from Christ, let that testify of who you are. Let the authority that's upon you testify of who you are in Christ. Dat die wêreld sal sien, God is 'n waarmaker van sy woord. Ek sal vir sê waarom die kerk kragteloos geword het, omdat die mens kragteloos geword het. Die mens het kragteloos geword onder die aarde.
Kyk wat sê Romeine 14:11. Paulus skryf iets. Want daar is geskryf, he's quoting. So waaragtig as ek leef. So who is he quoting? Jesus. He's quoting Jesus himself. So Jesus said this himself. Sê die Here, voor my sal elke knie buig. Nie waar jy die klein dit plan nie. En elke tong sal God bely. Every knee shall bow, and every tongue will confess. And you know what? In that moment, you've got to understand, they were beings of spirit, not spiritual beings, beings of spirit, understanding, emotion. Mense dink die hel is maar net. You know what the worst thing about hell is going to be? The consciousness of God, knowing that opportunities I had, I wasted. Amen. Your opportunities, not yours, those people who are lost and condemned, will remember every opportunity they had, and they turned their back on it. They will remember every sermon, and it will play off before them, and that's going to be hell on its own already. They're going to be caught up in darkness. So thick, Here wys my iets oor die. Dis so donker, dat jy die donkerheid kan voel. Ek wonder van u wat was al in 'n mynskag. Dis so donker, jy kan nie jou hand voor jou gesig sien nie. You can almost feel the darkness. And that's how it's going to be. You're going to feel the darkness. Because you see, God is light. And the absence of God is the absence of light. Amen. Ons kan nie eens ons voorstel hoe lyk die hemel nie. En ek wil vanaand vir julle sê, ons het 'n begrip van hoe die hel. Ons dink ons weet hoe gaan dit wees. Ek wil vir julle sê, we don't know. We've got no idea. But I can tell you, it's going to be way worse than we can ever comprehend. Maar kom ons beweeg aan. 2 days have gone. 2 days have passed. Like these past 2 days. Poef, het is verby. Dag 3 breek aan. En hier gebeur iets. He has taken the captives captive in paradise. He's given them testaments. He has anointed some of them as apostles, priests, preachers, teachers, and all sorts of people. Now they're idling, they're waiting. The others are waiting already in heaven. The other half, hulle huil. Want die geleentheid is verby. And they knew the Messiah had come. And they wish, this is not my opinion, I think they wished they had listened. I think they wished they had listened. If we just look at the rich man and Lazarus, as the Father, I can smile. Gaan waarsku my broers dat hulle nie heilig. Dit sê vir my, hy het gewens, hy het anders daarop gekree. But look what that 3 happens. Revelation 1 verse 18. I am the living one. I was dead, but now I am alive forever and ever. I have authority over death and the world of the dead. Hy sê in Afrikaans, ek leef tot in ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Here he comes. Die woord dood in Hebreëus is mavet, is 'n kragtige woord. Dit beteken meer as net dood. Dit beteken skeiding, duisternis, ellende, smarte, teleurstelling. En hier kom hy en hy stap in die teenwoordigheid. Kan nie dink as die Here in ons teenwoordigheid moet instap en hy moet iets aan ons vat. But when God walks in, you know God's walking in. You know it. When God intervenes,
you know God's intervening. En hier kom die Here, wat jy sien, maar wet beteken skeiding van God. Want dood in die Bybel beteken skeiding. Maar hy kom hier, dit beteken, die teenoorgestel van skeiding is, versoening. So, hy moes iets doen, om dood te kanselleer, en die mens met hom te versoen. Maar om dit te kan doen, moet hy die sleutel hê. En wie die sleutel gaan tot hier toe? Die duiwel. Want hy het die sleutel van die dood in die doderyk gehad. So wie is nou hier te sprake? By wie is Jesus nou? Die duiwel. Ek dink hy daar gestaan en hy het gebewe. Because he knew who he is. He thought he conquered him. He thought he had victory over him when he crucified. Or had him crucified. En hier stap hy in. En weet jy dit soos wanneer mense nie? Kom ek geef jy 'n voorbeeld. And Jesus, when he walked in, he knew everything. He was under no disillusion. He knew what needs to be done. And I think when he walked in by Hades and he took the key from Satan, toe hierdie duiwel gebewe, soos hierdie antie gebewe het. Soos hierdie tannie gesweet het, die duiwel gaan sweet. Because he didn't expect to see the Messiah. He thought he's going to die, and he's just going to end up in paradise. Hy het nie geweet met wie hy te doen het. En hoor vanaand vir my, as iemand met u te doen het, het hulle eintlik nie met u te doen, hulle het met God te doen. Met God. Dankie seer. Ek gaan nou klaar maak. Ek wil vir u sê, daar's 2 betekenisse. Ek gaan nou vir u gee. Ek het vir u gesê, ek het karre reg gemaak vir ekstra inkomste om my studies te betaal. En I was good in it. I could redo engines, maar vir ou engines, nie met vandag moet jy 'n laptop hê. Ek kan nie eens 'n laptop werk nie, maar nog 'n computer met hierdie goed op. And I fixed up this Jaguar XJ6. Nou ja, die 2 tanks. Kan jy hulle nie onder? Dit voor jou tyd. And I had to redo the motor, but this guy wanted this car spray candy metal ring. En ek kon goed kar spray. Ek sê, man, nie baie talente hoor. Julle dink my vrou het my getrou net my mooi gesig hier. Sy het gesien wat ek kan alles doen. En ek spray die kar, is beautiful. Draai die engine, purse lak. Ek het Jags, ek is nog nie 'n Jag fan nie. Maar as die engine mooi loop, dan wil hy nie. Klink nou soos die klere, hy loop mooi. En die ou skuld my amper R8,000 vir die werk. En hy ry my die hek uit. En ek sê vir hom, broer, wanneer gaan jy my betaal? Hy sê vir my, ek gaan jou nie betaal nie. En jy moet nou maar maak wat jy wil. Want hy weet ek is nie geregistreer as 'n besigheid. En ek sê toe vir hom, as 'n oomie, sê vir hom, oom, jy kan my miskien doen, maar jy gaan voor God eendag staan. Dit was 'n gesonde oomie. And I'm not saying I curse you, please. En hy sê my, wat bedoel jy daarmee? Ek sê vir hom, die geld wat ek hier verdien, gaan nie na my sak toe nie. I'm using to study for the kingdom of God. Jy beroof God se koninkryk, nie vir my nie. En weet jy wat sê die Bybel vir my? Ek hoef nie met jou rekenskap nie. God sal jou afhaal. Daar is my vrou. 2 weke later te sterf die man in haar geval. Jy kan nie met God se mense wors. Ek sê nie die Here het hom haar geval gegee, asseblief. But if you mess with God's people, there will be consequences. En hier kom die vyand. En hy het die sleutel van die dood. En hy mag oor die doderyk. En die Here kom, dag 3. En hy sluit dit oop. En hy haal die sleutels weg.
in die hand van Christus nou, van Jesus. Openbaring 1:18 asseblief nie kom. In the hand of Jesus is now the key to the death and Hades. En daarom hoef ons nou nie meer dood te vrees nie, want hy die oorwinning oor die dode gekry. Look at Revelation 1:18-6. En ek het 'n gedeelte ingeplaas. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. In ander woorde, hy sê, ek sluit die doderyk oop. So die wat gevangenes was in die paradys is nou vrygemaak. Hy sê, ek het die sleutel tot opstanding. Want jy sien, almal wat gesterf het, was vasgevang. Ek het die sleutel tot verlossing. Want jy sien, en jy sal môre oggend hoor, sy opstanding is ons regverdig maak. Sy dood is ons afwassing van sonde. But his resurrection is unto our righteousness. So when he rose from the dead, what did he do? He rose from the dead and he makes us righteous through that because of new life. Wat ons moet verstaan is, en toe hy opstaan, en jy sal dit nou môreoggend hoor, toe was die wat in die grafte was, vrygelaat, want toe sluit hy die grafte op, en hulle kon uitkom. Al het hulle in die graf opgestaan, omdat die grafte was nie 'n boks soos vandag nie. They were raised in the grave, but they had to wait for it to be unlocked. Dag 1 het hy die gevangenes gevange geneem en het hulle aangestel as profete. Dag 2 het hy homself gaan verklaar aan die onregverdiges. Dag 3 toe oorwin hy die dood en die doderyk. Daarom sê die woord vir ons vanaand, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou angel? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Death is now holding you. Did you know that you and I who are born of Christ has eternal life already? Wanneer ons hierdie tentwoning neerlê, is ons net 'n oorgangsproses. But you already have eternal life. Not one day. Weet jy, ek het al gehoor hoe mense sê by 'n begrafnis, ons bid dat die Here hom sal neem en hom die ewige lewe sal skenk. It's too late. You can't choose for someone else. He's got to make his own choice. Nou wat jy gehoor in hierdie week, as jy my aanroep, sal jy gered word. Dooie kan nie die Here aanroep nie. It's too late. Maar ek kan nie vanaand weet verseker. Dood is oorwin. Die graf is oorwin. What is the message from other side of the cross? From other side of the grave for you and I, as children of God? There is no more holding place. There is no more place of endearment where we must sit and wait for one day. While we're walking on this earth, we are God's ambassadors. But when we pass on, we are in His presence, in spirit. Kom ons staan voor die aangesig van die Here. Onze Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde.
Father, we thank you this evening that the paradise, the captives have been taken captive by yourself, and they ascended into heaven with you. Therefore we know that the paradise is empty this evening. Dankie Here dat ons weet, U het Uself getoon aan die onregverdiges, wat ook bely het, U is die Seun van God. Amen. Here, maar bo alles, toe U in die doderyk instap by die vyand, het hy ook erken, U is die Seun van God. Want die Bybel sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely, in die hemele, op die aarde, en onder die aarde. Every angel, every creation, every man, every saved sinner, every lost sinner, but even the demons acknowledge. How do we know this? Want hy sê selfs die duivels glo in hulle sin. Because they know who you are. Want toe die disciples kom om die duivels uit te dryf, vra hulle wie is julle? En hulle sê, Jesus ken ons, wie is julle? Ek wil vanaand by die pleit, dat die werklik in 'n donker wêreld, hierdie paar broers en susters wat hier sit, en die paar in die wêreld wat werklik in 'n intieme verhouding met U staan, 'n inspraak sal lewer, 'n aanraking van U krag en U Gees, soos nog nooit tevore. That we'll have a fresh and new importation of your Spirit, an experiential power like we've never before, and that we will be willing to build an ark for God. I declare these people blessed abundantly in the name of Jesus, spiritually, but also physically. In Jesus' name. Amen. Why don't you